versus Bianca Tapfuma and Mary Ntshangase. What's the arrangement? Unomagugu ntini uthi nimangalela uBianca Tapfuma waka emzini wami angazi ukuba waphiwa ngubani. Abese mangalela njalo uMary Ntshangase ukuba usabhuku uMary Ntshangase wapha umuntu umuzi wakhe. uBianca Tapfuma abese phendula ethi ini ndakaphiwa nanasekuru vangu takaenda kwaSabhuku naHeadman tikaphiwa nzvimbo iyoyo. Ugogo uMary Ntshangase yena uthi uMai Tapfuma wabuya ethi ufuna okokuhlala ngamthumeza kuHeadman Mancitshana wathi kahlale. Sukuma lokho. Hamba njani? Safika 2009. Sizothi sifuna sizoqala ukwakha. Njani ngabe sikazongena? Thina vele sibancane. Ubaba usithe sibancane. Abadala labo babhubha senzele nyiwane. So uMantshangase wakhipha igama lokuthi thina singamankazana kumele siye uma kuyukuthi sifuna amangcwaba kumele siye lapho esendele khona sithathe ini umhlabathi siwongcwaba khona ngale esendele khona. Le iyadi le ngikaMzulu uArthur engumntakasiswa. Then sazobuya futhi akuhlalanga umbe 2 years sezokuthasa umuntu oyakhileyo oyeNational Tires jikijiki sezokuthasa okulalo. So sabuya sizoyakhela amangcwaba. Sithe sakhela amangcwaba kwaba lokukhulumisana and then asivumelananga khonapho ngoba lokukhulumisana lobani lo Mai Tapfuma. Uyamazi uMai Tapfuma? Angimazi wafika thina sisemangcwabeni. Awumazi? Angimazi. Okay. Wathini wafika sisemangcwabeni wathena nguyemnikazi womuzi lo. Sathi hayi ngeke usitshele ukuthi ngumnikazi womuzi lo. Mina ngingalazi. Wasesithi mina ngumZulu babani bani of which means abantu labo mina ngibazi. Kwaphela kunjalo. Sabuya futhi second round. Wafika wasithethisa. Wathi ngaleja uthi phumani la ngamaloja li. Thina sazithulele. Sabuya athi sesofaka ama-ties emangcwabeni. Wabuya eqhubana labanye ogogo. Angibazi. Then asokhunyiswana then ogogo laba sebekhiphile izilokuthi lo moya omubi lifuna ukuthatha ngenkani njengogogo yilo. So sawutshiya kunjalo sabuyela koBulawayo then ngasenzama ukade ngencedo like so basebesithi ngiphenduke back ngaye endweni yikho kubuya kwami imangala. Awuhlala phansi. uMai Tapfuma. Yiwo wathi stand wakayiphiwa niseyo. Ngistendi ndakaphiwa nasekuru vanova malisekuru angwayo vavira ndo vakauya vakaenda kwaSabhuku vakatiendesa kwaHeadman kwaMancitshana ndobva ndazopiwa stand ndozomupindura paari kuti ndakasvika ndikamutetisa. Alright. Ndakasvika ndikamutetisa. Akasvika iye akati takasvika pavaigadzira mafuro first time anga achikura vakangosvika vachiseura ndobva asvika akati kweni muri avanani vakavaka pano. Ndikati panapa takapuwa hatina kuita zvokuuya neyo nechisimba. Kanzi ndakafoningwa
akati ndakafonirwa naRisini zvikanzi musha wenyu watogwa watengesiwa naSabhuku naChief. Ndobva ndati aiwa zvisiri izvo, handina kutengeserwa stendi. Zvikaendai munopuhwa mari yenyu, dzokerai munopuhwa mari yenyu hapasi penyu. Ndikati aiwa chirega ndifonere sekuru. Ndobva tavafonera sekuru avo. Saka pavaitaurana nasekuru vanga vasingawisisani, vanga vasingawisisani, vasingapindi. Ndofunga yanga iri network. Vozama kutsana sekuru ndevapi? Sekuru avo araipasa. So ndana kapoenda ungwani wenu Jacob Chipatiso. Indawo le ngiyami mina. Sasingamajaha amane sizalo. Sani sagatshela indawo leyo engempumalanga kwenwali ka izishoma nguPhilip Mule wethi lo. Kwasishoma ijaha elinye lingu isawelisele ekhaya nguye kwazi sala khona lapho. Mina eyami stand ile lapho kulo William khona. Ijaha lele encinyane William yamazi umzulu wami mntaka babakazi. lo yamazi umntwana Abantwana laba kanikazi. umntaka William Kodwa kanibasi. umntaka William anti yathi ukuthi awayemba phela basala one umntwana enkazi umntaka William Jobe khuluma ngosi. Yikho istand le ngiyami mina. Njongo gatshelwe sasikwenziwe singu4. One eMpumalanga kumzi ka Shoma ijaha eliseleyo lalizabele zihlala koShoma asale lokho kukhona lapho mina ngakhele ko William. but wena phela wayekele uWilliam wakha. William wazange abe ngumuntu othi wabuya ekhaya uWilliam. Yesisa. Njalo kaniko Wena ngosuphambanisa. Wena wayekele uWilliam wakha. Umntaka William angabuye sithi ufuna istand guys. Ule right ngokuyize wayakhile. Iligandlesi ukuthi sizabuyele emuva ekuchiweni kwani umuzi usenyewa. But umuzi wena xa usithi uWilliam wawuthola njani umuzi lo xa usithi stand sasingesapho. William wani kwa udadewethu Ndula wamnika ithempera wathi hlala udingani udinga yakho stand ngoba istand le ilabanikazi echo mina. Asazi madoda. Istand ihlala isikhathi esinganani. Ukuthi iconvert even yomuntu asazifaya. In my understanding uWilliam wayemfo wabo ngawulo nguma wayiqhula sowethi nguma webhali lo wayiqhulo ukufalo umfitshane Magwendele wayemfo wabo ka William ina lo Maluma. Ha? Maluma. Umani makuphi? Yeah, umfowethu lo. Oh, yeah. Thina sasazi ukuthi umfowabo. But wena waye utheka uwazi ukuze umntaka William. Wena wazi walo lo umntaka bani wakho? Umntaka dadewethu. Lo. Yeah. So le umuntu abungazi umntaka Hlokazi. Onguye wayengole stand. Ukuthi sifuna ukulungisa kanti. Kade bengabuye ekhaya. Babi. Khona labo bazulu bami abakawuya. Kade bengabuye. Pamusoro imambo tisati tasvika edu kuti stand ikagara makore anenge 5 inodzoregwa kuna Sabhuku naMambo handiti avawa vachipiwa stand nemi ine marinda kurati pakambogara vanhu handiti right imi baba manga musikazive kuti mwana waWilliam uyu handiti William wacho anenge ari chenyu paukama kana tichiutevera mwana wavatete right mwana wavatete venyu handitika wa William wacho handitika azouya ari kuda nzvimbo handitika iyo ya William wacho ka imuri kuti chii ine ndakatopa muzukuru wangu yanga uyu makamupa kuti yama ihama kouyu vese hama asi ndinoshara wandinoda ndinoshara wandinoda uya mumudi ati ndinoshara wandinoda aiwa tiri kufambirana handiti matauya kuno tizobatsirana nemi Fine.
uma bomba ngayichaya wona uyichaya okanye ayichaya ifuna ukuphi iqiniso cine ngomamlangeni iwaika mati munoera chi Tuve. right dare ratira nditi i-traditional law courts handiti ka kureva kuti dare rinoita rine chekuita netsika dzemagariro evanhu vatema nditi ndosaka musina kana murungu kana wani muno mwanditi right nhaka yamuri kugova iyi ndinofunga muri kuigova muchitevera kuti ukama nditi ndo zvandabvunza because mukati wamunoda iwiwu dzechirungu idzodzo manje asi mapindura enyu zvajeka kuti kuvanhu wamunoda nditi kureva kuti uri kumuziva kana kusamuziva hamumudi aiwa tiri kuti alright aiwa chero William asina kuudzai kuti handitika mamuzivira padare ndo ave munyaya mukuru handitika wokuzivisai kuti William handiti chero mamufunga kuti hana mwana ka ndiweyu ari kuda stand imwe chete yamakapa wamunoda imi muri kuti chii Ndiri kuti inini tukupa wandinoda yangu ndiwe wandinopa stand yangu uyu ndo wamoda ye wandinoda ngama kuna fire Ngawongoza. Ngicela hlala phansi. Ngicela nkazi. Uma sisi Ubaloni yamazi. Amazi. Amazi ubaloni. ayimazi vele lokho esakhulayo vele angizake ngibona umuntu engimaziyo uMagwendela ngoba sathi wayefika ekhaya sikhona Hayi, hlala phansi. Indaba le bangabe kabazani ngingazi ukuthi ukhulu yena bazange akwazi ukuthi uWilliam wachiya umntwana yini lo mntwana wemncane njalo into yakhe kuthini ngiyakwazi wayebuya lo baba omncane umjubeli babe ngahlali ekhaya babehamba babuyeli lo ezelwe nguyomncane abafo ababadala bafa abangeke bazane kodwa ihistory nje ukhulu njengoba siyisihlobo sakhe angayazi ukuthi uWilliam wachiya umntwana kumbe uWilliam ngachiya umntwana kuphela khonapho siyabona konakele kodwa mbona ngani indaba lokhu kuwe khulu ngabazukulu bakho bonke lapho ye ungabe uBianca wamthanda ukumthanda kwakho yikumazi lo kawuzange umazi sokusethunjini lakho ukuthi abantwana laba ngabakho bonke so uthi baphile njani istanding yakho wapha omthanda kodwa bonke ngabazukulu bakho so uthi umntaka William lo owasale nguyedwa athini mbona ngani ungakaphenduli baba mbona ngani usisi laye ungani ubele mpambeko bichana usabhuka mbona ungena indaba le ngeyobuhlobo beni le ngiyebo sisi khonapho ethi mina ngathi usabhukulo chief angizange ngavela ngakhipha ibala likasabhukulo chief yena nguye owasitshelayo wathi sihambe sekhuluma lo mayintshangasi waphiwa nguye istate into emfakazi ngumayitafume esishojalo nangenisisi wami ukhona hlala phansi mntanami amboni ukuphambanisa kaphambanisanga mayitafume ngoba indawo esigabeni ngekasapho kodwa-ke usabhuku uyakhuluma ukuthi ubaba lwana onguye isihlobo senu ukhulu wena wapha umayitafume bathe sebesukile baya kusabhuku angila right yokwalisa umuntu mina ebuya kimi sitimfuna ukufaka umntanami endaweni yami kala yeso no usabhuku kodwa kumele ukuthi ayidluliye ku-admin ayidluliye ku-chief anti yabona ukuthi i-procedure naleyo yenzakala usabhuku bengamalanga ukuthi abe umuntu obotshisiweyo ubemele ukuthi abe lapha abuzwe ubufakazi kodwa indaba iphakathi kobuhlobo usabhuku ayisiwakhombela umayitafuma wathi kuwuhlalela wa-approva ngoba ukhululwane buyilethe yindawo yami dlalisa umntana andi usabhuku kwenzanga
naye uma etafuma kazange aye kusabhuku esiyakuthi isabhuku ngiphinda usabhuku wamthi hlala la usabhuku wabuya ebona ubaba othi yindawo yami emqamba uyihlo kumbe uyamazi ngesikhathi sikayihlo usabhuku angikwazi kodwa ke lowana wayemela approve wathi hambani ku-headman yahamba ku-headman from sabhuku to headman to chief so usabhuku ucala la kangeni ngimntu emfisa ukuthi umxolise ngivakala kodwa icala nini liphakathi kobuhlobo beni wena kawazakali uthe kakwazi ukuphuma njalo wapha ngothando lwakhe umuntu amthandayo ngithi ukhulu lami yini elifanele ukuthi ngalihlalisane njengemuli kaphambanisanga ukuthi ubhiyanga umzukulu wakhe lawo kawuphambanisi kwahlala uyihlo ngakwazi ukuthi wahlala njani khonapho angithi yona le yihistromeli ukuthi ngawuzwana nelobhiyanga ekutshela ukuthi ngiyisimo esinje kathi wena uzuhlale lapha sisi wahlala njani wakukhombela kubaba lwana lahlala phansi lo baba lwa kumbe liphenduka lisizahlala libosapho ngokulo mama lo yebo mama yebo mama umwana wakapiwa na savuka ndikuyenza upi uyu hayi wana upiwa na savuka ndo uyu akadaro umwana mwana wangu upi akapiwa na savuka uyu arukumcheni mwana wangu bongo mwana wakatete wangu baba mkulu baba makwendele umuko ndobakulu kobuya mbuya boyo kuya baba wangu wakazvakwa nababa mumwe namai vamwe zvakadaro ava vana mbuya vavo vakatama vakauya kuguma svese vagara ipapo kuzouya vogwara kumwana wavo vagama svese vanotaura uyu unomusha wababa wake unonzi tini tini iyi haiziyoyo tini ndeuyu uyu anoyera nyoni kontinanga akagara apa aiyera nyoni vakangobatanidza mutupo ini ndii ndinoziva kugara kwedu navatekuramba mai tingati muti jekiseri tingazvirambi because hatizvizivi ndizvozvo zvatotara kuti zvadaro ava vanhu vane misha yavo iriko uyu unomusha wababa vake maxwell festival yavatete vedu uku uriko musha izvozvo uyu unomusha wambuya vake kubva masvesve ikoko akanoisa nhumbi kwamagwendere ndokunomusha wambuya vake uzvo zvino ipapo handivoni kuti uyu akawana kuti ndikapa uyu ava vane mwe misha chero vakada kunogara veri 2 pamusha 1 vanti vangosara veri 2 vanonogara hazvina zvizini yokugwa imimi uyo mune mukamana uyo iyanzvadzi yangu yanzvadzi yenyu ndiye ari kuti hazivi uyu hamuzivi kusamuziva kwacho ndovapupurira uyu mwana akavhari vanasisi vacho vakashaya akavhari munhu chero neni ndichisangana nayo ndaivaziva but ndichisangana naye ndasingambomuti hauraiti umama lokutonga kubantu akwampi wandlovu mataura chii wakonyoni ngupi wakonyoni aswakondini aswakondini tinakonokasikwasi inyoni nde audio la evela komunye antu amole loba muyamazi ngembali ayimazi amazi futhi wantshela ngembali yonke umuzi lwa sorry khuluhlangana umuzi lwa kuthiwa ugogunora wahlala lapha wathi ehleli lapha wasebiza ubaba ukuthi azohlala laye ehlala laye laphana wasesipha istand ubaba
yikho kwahle waqalisa ukuba kukontini laphaya. So laba imbala abayikhulumayo mina ngiyazi. wena ngoba kokonjani Ngokwontini. kokonjani waqa uhlala banamali lo sisonke woli lonke sisonke lo ngoba unora wathiwa uWilliam ukuthi kahlale lapha uWilliam ke wasesifa abantu abakhe labo abanye bafa besaphila bavalelisa umakhe wapheka idili lapha wathi mina lapha sengisuka mbani udadewabo lo wasemncane laba abantwana umakhe banatha abanye ngabe kuthiwa ukhona lwana wabhubha wathi soyelokhuzeni owemavulo kuthiwa mbani mosquito nguye bebekhona benatha utshwala banatha utshwala umakhe baqalisa ukudiliza baqale bathi izinto umagwendela wayikhona inkomo zonke zalo mntwana ngazifaka zokuthi zahamba kwamagwendela isikotshikara sami ngikhangele ngalamehlo umntwana lami alabukhophelayo hayi alabukhophelayo uma ngalele kuphela kodwa ngilakhophelayo unina lo yise ngangihlala lapho lalibhanti lebhrokwe yena wayelibhanti lebhrokwe khathesi wakhe kusuka la wanika touch ukuthi ngidinge umuntu wami ethi uMathi uNaomi mina ngiphakathi ukuthi ngiyadinga ukuthi ngicela abantwana labana bonkomo babuya kimi bathi uNasimayeli ungaphi umntana sigcine lo mntana ngingetsana laye ngimangelela lapha semangalela mina umama utafuma waqala kwabuye yedwa wathi kathi lapha nje ngabone kwaphela iminyaka leminyaka ungalamuntu labantwana bakantini ngasabazi ngoba wasesele yedwa lo wabuya wathi ngekhala yini laphana enqiweni la lukantini nathi ngala labe qinisa ngabe uzokubuye lo osundula ngase ngalile mina ngathi komancithana mancithana zalidirector kwigwara yesiyaziyo mancithana ngathi hayi ngoba abantwana bakantini babethena isitanda sesithela wena sobhuku vele after 5 years stand ngayima unkoloma lapha ngayima iminyaka emibili lapha kontini lapha kodwa istand yikho ngitsho umntana ethula ekakwazi wayemncane umncane singamasapho kumntana istand ingahlala 5 full years ingelamthelo iyabuyela kusobhuku usobhuku is free to give any laba bamvalisa sibili futhi wabathengisa into ngile drum la kade singamthengisa umntwana lo ngayithenga impondo ngathi akambe ngaze lithatha into zomngani wami ziphele mina lingandikhuzanga ngayithenga angilasikweleti la mntakantini kwahamba kuncinyane uBiyanda ngabe kazange abuye ukuthi khona la msemfuna ukuthi ngakhe laphana kwathini ngoba lapha sesihlezi ngabe silamuntu lokuthi wena bakhumbule ukuthi kumbe sike sithi one day kungakabi lo muntu kazange babuye abantu umagugu uzowabuya lo siyakhela amani uzowabuya lo siyakhela kuqala babuya besithi bazolungisa elelo khuze elo umntwana ngomntamba privilege bafike bazilungisele mangcaba abantu babo kungela muntu kwakulomuntu lapha emagugu kungela muntu balungisa mangcaba bazikhambela right lokho ngilindele ukuthi bantwana bazakuthini bahamba yikho lokuzokuyaza azadinga indawo angithi ukuthi babevalelisile wena wabagcinela ukuthi hayi abangcaba mina ngathi niyabona amangcaba kangiwafaki phakathi angafaki phakathi kwenye indawo amangcaba umuntu lomunye uyabuya ezothi ngizobona isihlobo sami abuya alokhuze ahlole ngabe kuthiwa mina ngangilokuthi ngiyafaka umuntu ngabe ngafaka umuntu lo angabe khona kodwa ngangifake chekutanga ichokwadi ukuthi mwana we angasingafaniri kusungisa sabhuku asi dei sabhuku vasina kusungiwa dei vasingatitauriri kuti mwana wani handiti asi dei uyu akatanga kutsvakawo ruzivo kune vamwe vanhu handiti vaizomudza kuti aiwa iwewe usasungise sabhuku chiti kuna sabhuku ndadzoka avadhala vaise vevhalerisire ndavanye handisependukire ende hapana patingati hamumuzivi iwe baba vake rinda rayo muchiriona vanaganya vanotudza kuti ndeve kushurugu vanopota vachindako vanodzingwa rikana vakaenda kushurugu
saka apha kapha sabhuku le nduna into ehluphayo mamlangeni ukuthi ubuhlobo balawa kanjanje kunorambiwa inganokuhlangene le imimba ukama muri kubatsira mwana kuti sezvo adestitute odi handiti kutaurwa nambuya avo vamudirecte kuti iwe wagara une musha pakati chiwai manje tiri handidika ava vanhu vayakobatsigwa vasamudirecte kuri easy kunomuwedzera confusion iye agara akasiwa chiro nevabereki ari muri kuziza vasamuwedzere confusion ngavatongoita kuti confusion yanayo iite shoma handiti iwewe uichii chako ndisandataura zvandauta muna wako utini kwakona mina ngumntaka bhutika babuile vateta mina hayi mina lo ngumna wami right ubhuti kababa untini lola ngumna wakhe kababa wami lo uyini yakho lo hayi mina ngibazi abantu laba kabazani masele alright athi alright wena mana mjana makulu andi lona uyini yakho lo lona umntanga baba omdala wami ibakazanaye ngoba vele bakhula right sabu lona uyamazi lo ubaba wakhe ngiyamazi ngoba ngeke sakamba samgcina samphambeka silaba kontini laba abantu babengaba lo kwakuthiwa ngomdala lwani ngamncane ngakwathi ukuza lana kwabo ukuthi ubaba waba umama lo akazala abantwana bakhe makombe usathi wataura anditi ava stendi vakaiwanawo by occupation yavari avo baba vane bhacha vanamaya vanozivana vane ukama muruiziza asi ava vese vari tu havana ukama nevava zvandaona havana ukama mina vadala vamila imbali ekababe wayesegula lapha siko bulawayo wangitshela wathi mntanami khangela abana wakho bancane ngicela ukuthi uzokubakhangela uyabona laphana ekhaya istendi liyana kuthiwa kwakuhlala unora wayengela muntu okuhlala layo so wasebiza ubaba omncane ukuthi azohlala layo right wasesithi wena njengoba wena ube lesifiso sokuhlala lami sengikunikeza istand intshela ngobaba lo right wathi ngiyenzela ukuthi kusasa ube umfakazi wami ngoba yena ngigebe umgodi umayini wayesebhubhile lapho right mana pane mgodi hayi andisikufunzewe imi pane mgodi uripo wakachekwa nani ndikuya makachera fine kuwe ngigebe umgodi laphana ekhaya ngahlanyela izihlahla zami so kulo muntu ose empressa ole mbali yonke wafaka ku computer alright use lokhu zenuthe namhla uye kufeni ngakukhona lapha le computer right so mina sazothi balaba babuya ngo2009 lo privilege intakasiswa kunawo bezokhangela ngathi ngibiyele emuva mbijana uMargaret uvele wayesengani segula ingqondo azayenze khonoko ukuthi athi nena sevalelisa sesithinithi kodwa laba abantwana babekhona kodwa ubaba wathi ebhubha wayentshile ilokhu zayinaleyo so mina sesithi baba ngabe linjani wathi hayi kulomuntu engimthiye engimlokhuzileyo onjani usuzaba umfakazi wakhe right izanini singayelula nje makhombosa andithi singayelula nini pane zvandaona tibatsirane kuona ndika sincedisane ukubona maluma nje lona mama yamazi ngaba kona ukubuya kwabo ngathi lilobhlo babe sitho njalo right fine fine andithi mambo vachidzoka kwaka feedback nyaya ilapha ka ndekuti lava ubaba lowani weSuthu dantu mama balokuhlobo lowana ukuba lapha nestendi nazo
is there by occupation ukuthi wayithola layo kodwa muruzisa asi uya nditika uya anakuwana nzvimbo iya zveni heritage zokuti yachiyela anditi nesilo kusho anditika kodwa ndo anditi ari kuuya zvokuti anogara pababa vake but nekuda kwetime anditika was overtaken nemaevents ekuti stand inoita sei saka pavepo nyaya iripo ndeyekuti upe clear history kuna mambo because vari kutsvaga kuti uyu angaya anditika nasabhuku anditika kuti mwana sezvaadzoka anditika tomuita sei anditika iyo avaka chero muripo because makatopiwa zviri pamutemo nasabhuku and staff anditika but musanyanya kuignore uyu ipo pane rinda rababa vake mosimbirira kuti hamuvaziva hapana iro rinda risiri renyu ngoti musiri makachera it doesn't make any sense anditi saka chibatsirai dare kuti mwana uyu anditika arege kutambura kudarika zvaari kuita arege kurasika futi kudarika zvaari kuita lingasenza halo baba iwe uri chii baba musha makombi nduri mapapi hausapota osapota mo kurum ndichiti mawisiro andaita baba vano ndofunga ndivo baba angandivatete vangu maita mata fungu hayi wembomiro karapasa iwewe watotaya nauro youngest haina kunyanguipa positive tine clause yakana inotisunga makombe yeperiod zvayo pasina chi pasina munhu ende pasina mutero maybe zvatingaita zvingaita kuti zvisunungure vanavo kuvatsvagira pambe kugara pasiri ipo paya wandiyaona guku katesi singati wena uyehlala laphana of course kuna mamwe vakava wako loselazene usukuma wena phathiso lo yini yakho mazi nje kathesi kuthiwa umzulu wami utaka William lo ke lo mzulu wami utaka Dade William solo lalo yini ngabazulu bami ujuthi laba xa kukhulunywa ngozishomashoma yabe yisemlevu wena usungakwenza sabhuku usungakwenza laphana ompala bale ndawo eseduze ngemva kwakusi lapha ngompala muchaba ngoyena bana babazana umpala usabhuku yabiza umpala but in space just the same size efanana le ngabani layona liyana wena gugu lo inhlabathi engale lamanzi angala afanana la lamahlophe la and because umthini ugodolwana wagezi umthini andi wena siphathiswa wabhaya izinto wani because they have consulted abazulu bakuthi lina liyazini ukuthi stand ngiyami lo wayengafuzanga athethe somntu wayefuza umchasisele kuhle aphenduke back kuwe wena umuntu olestand ongaziwayo lama ngikwazi ngazi nje ukuthi ngumzulu kazishomashoma nje kuphela ngazi ulokuze no Chris uThombani ufana hayi kolo Smayela Smayela ngumzulu ka William Smayela umntaka dadwabo ka William kati lina nabogogo liyahlanya lina lisesayidini kabani lisesayidini kabani lisesayidini kabani eka William umbekala
useceleni liphi uBianca yini uWilliam Kathi indaba engalazi. Indaba engalazi. Abantwana labo sokulesikhathi singabuyi ngapha. Ayingibazi nawo mina kusisi wakhe. Lomaki. Ushepard yamazi. Hayi. Then you're being stupid. Ngongeke wazi. Ushepard ulona Shepard. Umntaka lokuze noka William wakho umfana awumazi. Yazi mina wo. Andiyabo. Wazi Naomi utholakele yamazini. Kwakulo Naomi umaki kwakulo Maki kwakulo Naomi lotholakele lokho kulo Shepard babe 5 into esenza ukuthi sithi lo athingele stand ukuthi lo wakho kuyikhishi according to the Rural District Councils Act and the Communal Lands Act and we don't know because the council ngabona umuntu esephiwe stand ukuthi it's in consultation with the council uyabhadala umthelo so it overtakes ilokuzeni yakho gogo iclaim yakho sure unless usisi wakho angathi hayi mina wami hlala isakhe kuspace ngale encane leyo sengasalimi ispace yokuhlala siphonga ukuthi wada phakathi omnye ngapha omnye ngala abantu banye khonoko yes if you want that we can adopt that was a reclamation yokuthi uclaim lapha ukuthi ngokwami lo swalo khethwa becomes difficult because with the act says properly ngambuza ukuthi waqala ukuthela nini lo khona apho kuyahlupha mana ke sizo iwo lovumele ukuthi thero ene phakathi khoka developer kuno kusare iyo mnuna wakho ayinde wokudiva andizi abathula ngone sana sebantu kana tumese modest time that time to postpone mushino funga yes I think mina ngono asifakila sebiza labana ba Empress ngoba khathesi ugogo bentshela ukuthi mina sawonke ngakona awase-Empress bani ibapha u-aunt wakho ubani u-aunt like bazalana kulo aunt unaSmile but akakwanisa uhamba then kulo aunt uthi abazalana njani angazi kubo gogo khonapho but lo mntana kungifana okhona lapha no that's fine yabona sapho it's still okay labo bayakwanisa ukuhamba bedigesta engikukhulumileyo ngozilina lina bafane iphomasileni ileli dabule isystem phakathi lo kalacala no wawona isithende sesihlobo sakhe singenamuntu wathi nami seduze lamalanda yohlala can I ukubiza lina wayekwenza ukuzimela yedwa esitendini sesihlobo sakhe asibonile singenamuntu uBianca ukhulela lapha khona nomakhayizo lapha lesaka kona isikhothi lapha uzishoma shoma yiko kwakulo yisitangwena sakhe ngiyakwazi mina wawo isitangwena nanti kwakala isitangwena bazongwa lokho ikhichi ayisikweni Manguli uzolibele phela hayi ngiyacabanga laphana kwaqala kwisitangwena bazobuya ukuyikhichi uzishoma shoma efana lo mazikhali babe zenzo masikharisana babe fanana usitshele ngishoma but sina sithandi ukuphenduka isitrust yemntwaneni umntwana omncane lo she's bitter ikubona mina bembenge indlela
ngayisaleke yaleka but inambalekile digester dani nina umntwana lesuka kuyela liyakhuluma naye ilotho njobona sukwazi ukuthi umntaka William lile right ukukhuluma uBianca ngala cala la umntanelo dakehlokazi but hawu ngakhala gugu hawu isolve nami benzama ukuthi akusedale lapha sokuxotsha phela uphume edale so nxa suqala sikhuluma nabantu abaqalayo thina kufiwa khathi vele uhamba lo bantu khathi wena njalo mntanami la nxa ungaze ube bhika ungabophisa usabhukoza mntakabani ndakuhlalisa njani hayi mamlana usabhuka yabotshisa usabhuka yamangalisi kakhulu hlele kuyabotshisa ukufuna ngale clarity alright a lot happens because ungekela uyeza usabhukisa imizokulawa ecourt alright umthetho noma mina nje so ngiyangise court all my personal capacity court particularly comes on laba akusabhuka phamasana hayi laba lebisihlobo zakho laba yaphamanisa ukukhuluma manje yabona ukuhlanganisa ukuxhubanisa la yena lo uWilliam umuntu oyesaziwa phela senza le data and time ngiyamazi lo mjuphe masibuhle lo mngaphe ngabazi la bantu usabhuku yakwanisa unjenga usabhuku unjengiswa yi-communalence act i-period yokuhlala kwe-standing yalabantu ngenamuntu yona leyo usabhuku yabo sesayidini lona lelo but for signing to prevail kuyamali digester linabo sekuru linga-opanisa abazulu umsini uBianca se-development basefaka ikitchen khathi ezabe sefaka indlu enkulu and but lingakhuluma noBianca lingakhuluma nalo mntwana you've got a right ukubahlalisa phansi hayi abazulu so ezembe bahlale phansi la ukhona umelela abantwana abanawakho ngikade mbatshela bona i-history engayitshela ngobaba usama usamakhe wathi yena mntanami mina ngiyavula wena omkhulu ngicela ukukutshela imbali yami ngomuzi lwa ubaba wathi yena kimi uyabona laphana kwakuhlala uNora ugogo uNora ehlala ugogo uNora wayengela umuntu wokuhlala la uNora nguyishomashoma wasesithi yena kimi ugogo uNora wasembiza wazohlala naye wasemtshela ukuthi William lesi stand sengitshiyela wena sengitshiyela wena yikho ubone sengidala ngagebha umgodi ngahlanyela izihlahla zami khona pha ngakha le toilet yengakabi ngalela okudingeka umama wakho ulele khona pha nogogo mina ngithi baba manje kufuna ngabe libhale phansi wathi ngilayo ulomuntu ofake kulokhuza ku computer nona liphethe padani lokubatha Baba